Ginkilala kumo Best Implementer of Ecological Solid Waste Management in Region 8 iton Calbayog City hagin dumarang at 25th signing anniversary of Republic Act No. 9003 Quezon City hadto nakalabay nga Enero 27. An award nga gin-organisa iton Environmental Management Bureau iton Department of Environment and Natural Resources in ginkilala iton padayon nga pagpatuman iton Calbayog City and recycling, upcycling and community-based waste management practices. Sumalakan City Solid Waste Management Office Officer in Charge Janet Ubong Kabuhat, resulta iton inobasyon nga determinasyon iton ira mga personahe an paghimo iton mga pandekorasyon nga gamit tikang recycled nga plastic nga na mga lata ha material recovery facility hiton syudada. Ha presente in may ada tulong nga materials recovery facility an Calbayog City. Pilot Central nga market kundiin ginmanduhan gihapon an nga tanan hiton barangay nga magtindugin kalugaringon nira nga pasilidad. Hakabug-usan nga 157 barangays, 148 na ito nakasunod nga nakabulig naman ha pagpapatuman iton sakto nga pagburublaghan basura ngan pag-ibanhan kadamuhan basura nga gindadara ha final disposal. Padayon gihapon nga nagdudumara ang mga advocacy team hin mga briefing ha waste management ngan paghag-id ha upcycling ha mga barangay, eskwelahan nga negosyo. Samtang ginmamanguluhan naman iton mga monitoring personnel an mahugot nga pagpapatuman iton mga lokal nga ordinansahan kalimpyo. Dako gihapon ang bulig han mga gintatawag nga eco warriors, kalakip na iton mga street sweeper, kolektor, driver nga dispatcher, habag papabilin han kalimpyo han mga karsada, merkado ngan parke. Ginpo proseso naman ang mga recyclable, subay iton waste diversion goals iton 2020 to 2029 Ecological Solid Waste Management Plan hiton syudad. Dugang paniubong kabuhat ang pagkilala ang resulta hingin urusa nga paningkamot sakripisyo nga suporta iton mga opisyal han barangay volunteers ngan mga residente ito na pagpapabilin han mga inisyatiba ha kalimpyo. Ginkarawat naman iton pagkilala para iton Calbayog City nira Agosto madaraog ngan Janet Ubong Kabuhat kumo tinaglawas ni City Mayor Raymond Uy. Tikang din Bombo Radio Tacloban ini Bombo Veronica Ocasla, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.